današnji dan, prije 30 godina, građani Bosne i Hercegovine opredijelili su se za nezavisnost. Na referendumu održanom 1992. godine čak 64% građana se izjasnilo da želi živjeti u suverenoj i nezavisnoj Bosni i Hercegovini, državi ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Evo, kao što je i red i naša tradicija i ove godine uz svečane programske sadržaje obilježavamo Dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine. Ove godine je to i bili 30 godina od dana kada je, kako reče naša mantranica Suneja, kada su se građani izjasnili za nezavisnost države Bosne i Hercegovine. Ja želim u svoje ime i u ime kolektiva, u ime uprave, svima vama još jednom da čestitam, a sve nas zajedno da pozovem da na svoj način, u granicama svojih mogućnosti, pomognemo da naša država Bosna i Hercegovina bude snažnija i jača svake godine, da je ostavimo u amanet našim mlađim naraštajima, da mogu da u miru i u slobodi njeguju sve svoje vrijednosti od vjere, tradicije, kulture i jezika. Salamu alejkum.